I zdravo, evo nas ponovno Full Gamer. Danas ću vam pokazati kako se skida HyperCam 3. Naravno, imat ćete link u opisu videa. Znači, uđete ovdje. Evo ovdje imate kratki klip da pogledate kako to sve izgleda. Evo, ovdje imate da kupite HyperCam, a ovdje imate da skidate demo. Znači, samo pritisnete skidanje. Sačekajte malo. Znači, pritisnite tu. Pošto ja to imam već skidan, to ja koristim. Evo vam ovdje. Znači, evo ovdje. Tu imate taj HyperCam 3. Znači, vrlo jednostavno da se skida. Sve ovo skine. Vi samo pritisnite njega. Ovako. Da, znači, pošto mene imam, ja je skinuo to, pa je malo evo ka. Znači, samo uđete, okej. I evo vam ga HyperCam 3. To je i sad samo next. Nadam se da to znate. Imat ćete link u deskripciji. To je to što se tiče ovog tutoriala kako skinuti to. Hvala vam što ste pogledali klip. Nadam se da se skinuo, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Veliki pozdrav do tad i ćao, vidimo se.